Moj komšija, uđe tu blizu, čovjek domaćinski razmišlja. Njegov deda saranjen u njegovu njivu, tu poginuo onaj prvi rat tamo, i saranjen u njivu, tu pored kuću njivu, znaš. Čovjek ima problemi sa onaj grobić. Te ne može da povore njivu, obilazi sa onaj grobić, obilazi s traktor. Druga stvar, ne može da proda njivu sa onaj grobić, ne može da biti sa bedine koske da prodaje gotovo. Može da bude olajavanje u selu. Treća stvar, na svake zadušnice ima izdatak. Te sveća, te žito, te ono, te ono. A šta se događa? Iz Austriju dolaze Švabe da pokupe koske od izginuli Švaba u onaj rat, onaj prvi rat, i poginuo je ovaj deda njegov. Ko pokaže di su švabske koske, dobije pare, odmah dobije pare na ruke, Švaba je to, I šta se događa kad se razmišlja domaćinski? Ovaj domaćin se doseti. Zove Švabe, pokaže na dedin grobić. Ovi Švabe pokupe dedine koske, odnesu mi se za Švaba. Razumeš? Prva stvar. Dobio je pare od Švabe. Prva stvar. Druga stvar. Ne mora sa onaj traktor da obilazi oko grobića. Treća stvar. Može da proda njivu. Nema više dedine koske, nema olajavanje u selu. I četvrta stvar. Nema izdatak za zadušnice, za sveće, za ovo, za ovo. Ali tako je kad se razmišlja domaćinski, kad se razmišlja podvoci. Na dužnost unio ne mogu da stupim odmah zbog slikanja, jer mi je izgled oštećen sa osmuđenjem brkova i čube. Ja inače unio na slike, ja ispadam ko šećer. Od vanilu dodaju. A sad na dužnost ne mogu da stupim odmah jer mi je došlo do osmuđenja brkova i čubu. A ko predsjednik ja moram da se slikam. A zašto je došlo do osmuđenja brkova i čubu? Nije zbog mene unio, nego zbog tebe. Zbog tebe jer sam teo da među ove geđe, ove seljake, uvedem evropske standarde kod otvaranja. Jer kako se otvara u Evropsku uniju? Kako se otvara? Samo se udari vatromet. Vatromet i mali krkanjac. Mali krkanjac na čačkalicu. Najmanja, jedina i najveća alatka je za krkanjac čačkalica. Neko kod nas najmanja alatka je ražan. I kad sam ja teo da među ove geđe, ove seljake, uvedem te evropske standarde kod otvaranja pomoću vatromet i kad sam donao svoje rođene raketle za ispaljivanje i uvođenje naroda u evropske standarde, neki zlikovac je ubacio u moj sanduk za raketle, dao šibicu, dao pikvac, ne znam, iz pakosti, neki protivnik evropskih skretanja. Neki protivnik evropskih skretanja i evroseptik. On je ubacio pikavac i šibicu koja nastav, došlo je do eksplozije, gde je došlo do osmuđenja mojih brkova i moje čube. I srećom da mi je bila malo samo osmuđena ova ruka kojom pišem, a srećom je Alabić Fanta osmuđen po glavu. Tako da on sada može da piše.
jer mu nije ruka osmudjena, jeste malo osmudjena, da ne bude olajavanje da ja ne umem da pišem i da sam nepismen. Ja, dopiši ovo, ja i ako sam nepismen, meni to ne smeta da budem predsjednik Senata.